Kubor nagaslem jong unausan hima. Tiko bang kan pi presiden jong ke BJP jong Mas Ram. Ke BJP kan punya kertong nak kena kena election ajar pula. Indonesia mandai presiden jong BJP Mas Ram. Kita ngada step presiden. District presiden juga is council. Amo mentang ngala dom Jakarta state untuk extend member di state BJP. Jadi kajong pi mana buat presiden kita Mas Ram. Aduh mentang ini dengan Bandung Cuai dari komiti menginjak kemayu presiden jong bandar. Tiko bentuk pula ke BJP kan punya kertong ni no ki. Nak kalian jungi ke BJP parti deh ngilati kenapa nama Surab yang hati berkalian kertong. Kita ada di sini. No mentah kin punya. Ladon ti kertong ni. Yang hadap mentang import right. Tidak kertong kini pun nak kun hi ni pun. Nak kalian junga ngade ubreo jong parti, nongpre jong parti. Kada ke parti. Nak ai kun kata kalat menong badanial. Pihak pania kontes nama Surab, lani di paiba ki ibet ngam pania kontes nama Surab. Nolong bola keluar. Kertong jong BJP. Jadi mentah BJP ke kertong nam ta. Kita ibarat jong Mas Ram konstitusi. Ke BJP berobor kamjuyang hakino-kino isu. Ke BJP ke isu jong BJP hi ke development karoi kapal. Nomor panilek persyak iki basniu nengkong idon kami karoi kapal. Pada karoi kapal kamdon. Ramut iki berofak kibi jingsniu bahar kom. Ngai nuksa kum kena samla lada udon la kajong kangam kajam. Kumi uklep ya kam sebuah partai. Untuk kam bau tray. Tena kata daung idon kam menolak ya ka development. Dia nomor badu mentah pimpat pendikenai kertong. Dia se pimi gerpor yo. Pimi yo kepor wa kelut ada pimi api. Kawai ke bangakuak keren bat gini bentuk. Barokoi nga bakiwan ke politics idon kam sina kalendar. Marbun lagi kertong. Dihapan sina kalendar kadaw kalong ba ya ka kerteng gila ban yosko kan mayu guru itu. Rai habai dei Pak Daniel ya ka kerteng ru baru kitip ban ya ka duru baru gitu. Nomor ngam dei ubreu bami wana inai ngadei ubreu badan han dia kondisi bahe basan bain batrai bakta natrai baru koi nada pikili hakanu kanu ke benta ladai segi thain garu ladai thain badan ki hajong ladai segi thain war ladai segi thain mau sunram ladai segi thain sau super sepang Pak Daniel baru gitu. Baru kiting ong bagi BJP ketika way mo ke isu bagi penting banyak ba persyak Kristen pi pensai kum no pat. Lihat mo. Habis ini begini isu tangkani ke way ngakwa percaya pi. Lada ke BJP, kadai ke parti ke persyak Kristen. Ngabu ke jikliat mat jumpi tentang Pilpres. Menin apa wan ke lockdown menta arsnam. Apa ke Surkar India ke Samkhau Hato kalau ada jip kerpang tangi Hindu ber ai kau ne. Yaki Kristen berol ailang. Apa lada iki Kristen berol ailang. Lada kiskim bakwana sentral ailang yang berok nam da nyau. Bodai Hindu ne de Kristen ne de khasi ne de wewe. Ketemu berok kini kini tangkap political propaganda. Kepala remba. Kepala wanra apa? Ini tangkap setiap jungi hanut isi berok we. Kini ke propaganda kilora. Nomor penilai persyak ke BJP. Kim don daw ye nomor beli ke BJP ke parti ke train nak daw ki penting kok tempat ki pada tangdakan ini banong ba ke BJP ke parti Hindu kan rai kam don disisya nomor ke konstitusi jo ke India ru kamsya election commission ru kanamsya lada kalap maka don kum kata Boleh